le filemu ifaingata o Yesu na apamai kona aawalofa amataitaya tua uilesa olotona Lolangi uatu ipua-puanga male tele mai o faingata o Yesu na apa mai ona aawalofa Taitaya tua uilesa olotonga Oyai le filemu ipua-puanga Oyai le filemu ifaingata Yesu na apamai ona aawalofa amataitaya tua uilesa olotonga Beya o sefatu na tanumia ai ualeola ile tele olutia ai ina ua sulumia oile malama Tala Oyai le filemu ipua-puanga Oyai le filemu ifaingata O Yesu na apamai ona aawalofa amataitaya tua uilesa olotonga Ioe emoniolo otaola ipua-puanga ai oli sana etupu bea awane iotapopole ibatani iawaua maleifu maile taitae Oyai le filemu ipua-puanga Oyai le filemu ifaingata O Yesu na apamai ona aawalofa
Yesu na apamai ona awalofa mata itaya tua uile sa olotonga Ai ulefi ni fili
tita ile fina ngalo olo tama ina iyo taunu Ave
Ia, whapena fo yo na hofolo fatu ma whatalo fatu i le malei fua mai ma le ala whai mai o lo tātou tunu i whanunga le lei sai fua maua ma le langi manuia e nei tai o fau o le stofi le asos lua nei o le masino mati ma lo folau manuia ma lo foi le soi fua manuia e le ngatai tai o lo tātou tunu e le maurunga foi o le tāwhtolo whai ngā malo ya fa pe foi le au tele o tatu tunu tupu mai o le tunu i maunga tele se yo i maunga iti ya fa pe foi malai fo mai male ala fa mai o le ina sale vi la o sta langa i so se fata fa to langa ya ina nei tai au manuia ma nei tai au fo o fo fatu ya fata fatu le toi pi le ngango le ava tele le ngata i so se vaenga o tatu tunu ya ai fa pe foi lo tātou tunu i so se tafa te lope ia ma so se tuli manu le nei la lolangi ia o afia mpapa awai ia dina ne foi sa iringa malo le totele ia tunu mamao malo lava le so i fo mluia ma to fatal fatu ile nei tai o fou nei foi a stofi ia ina o tātou mori mo wina fo ia le anga le lei o le li ia malada fa so ali malelei wa tawau na mo watu le pong sa ia malolonga sa ia i po po ia le fo tato to fta ia fo ma afta wola ma afta se fua la na taita inga ma mana ia malona lofa tau mori mori pea lo na lofa le se tua oi ia o fa pena fo yo na au mai ni ia so fa popo au mai ni ia so fo ia o maua le fa siringa malosi le so fua maleola mai malolonga le po ia manatu foi o tātou to e mori mau e le popula o fonga o le langi sai foi ma nei tai au mata o fie ia wa tapena foi nisio la inga sa le vi inisio e kalesia ia pe al masaniai le la tau taulanga osi ia ma sei fa usu foi le ngafa e sai foi ia ma faiwa masani o la inga sa le vi so se fata fai taulanga inisio sa ninga o nei taimi ia va be foi le tulanga na tau o le tatalo le leo alo tātou tinu ina ua malei fua mai ia ma tātou moli le talo whaafatai ma tātou sanga whailo lo tātou mita whaia i le li ia ilana foai ilana tausinga ia maise o lana poipoinga ma mana e lo tātou tinu ia maise o nisi o tātou whaasalaunga masani malatu foi ia la tu natu nisi o pespesenga falenganga ia manisi o ingo le tua e ai yuli pere nei taimi o taimi wa uma o sa nia sa mo moreli ia tato de pese i le tua tato fafta ia i le tua i le nganga le fia tele ina wa tato ftai ia mo tato maua nei ta fo marinea fo vinga le tua mai le ave pese le fakasai a polimota. Somebody
Te a ua awa noa
wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalalangi atoa. Ia na la leo a mo 5 whao, wha mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi o fitu tesi ma le wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. 2AB le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Ole alofa lava i le manu e falele, falele, falele. Ai au lulunga tasi e ole futi e male umele. Tale tangi tau male fa malele. Ai o fola upea i le vatele. Ia so o Samoa maniatu nuese. Velo mai o loli mai. Malifa maavele. Tofa ina la upele. Ole ata fama vai. Neina lo lengo ai. O te mana tua pea. Ua sisi fa vai lo tola o fua e tofa ina soi fua. O e ta fefe le a fila ua mumu mai le laitu. Tamata ue le tua tane fai mai wali pupu. Fai pule sara fai so ia le fafi le mo. Ai fai ni talo sanga ile malau o tupu. Ai aua lava le fatala tu. Now whanoa ile malau ai Samoa. Le a fie pongai mai lo. Savai I o le ato. O mea whato fotofo. O wala tauna salamo. Samoa lo tomalo. Fafati mai o ngalu whao aliao. O ngaulo mawhingo tau leao. Whaatali timu le nu sa vavau. Ia mangalo mai le salatingi lau. La wafio mai le kaisa ia o la tamana whafolau. Ia la 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 la. Ia la 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 la. Oi le veleni e sau ia tau. Sei tau tua I le malo. Le sina fa fianga taia mai le ave bese fo ia le code na li ina wa mai ato nisi o fa fianga ia mai se fo io o vi ingo le tuba ia o pespesenga I le tu fo ile ha fa le nganga a tato sanga patpatia ile ngale le mai le lofo le tua le nita fo ia fa be fo ni ia so fo la stofu de nei la so folua nei o le masino mati o for fatu ia ma to e fatal fatu te lo te le se fa malo si aula to fa le nganga e de ngata o sa blinga o nei tai au I malu e pay for your na masane foi fai vole havo sta langa ia au na le tua po le inga sale vi ia e lava ia la to ia ta fa yo tosi ia o le na usul tai au I malu ia ma moli foi le lu o le tua e fai fa tai le tua e pe o masani ai ia va be foi yo na fa malo atu le tinu te lo fo mai a se talo le leo ale tinu
pe ona masani ai mauta malawa ia tātou sanga vi ia i pēa le angalelei ma le lofa fai pēa o lo tātou tapa au sili. Ia o lo tātou mata i sau o le whawhanga o ana o mea sili ia i lona ma tautia ma lona mata ngofie. Wa au maile nei aso fau ia wa tai mai lo tau soifua ma lo tātou ola. Ia o tātou ftai ai fōi ma le mata ngofie la tau o le tau. Fai ma maulu le timu ia fai ma whāsusu le lawe le ele. Ia fai ma maua pēr suavai e tali o tātou mana onga tau suavai. Ia wha pēr whare tūlanga la tau nao mia i tūlanga tau atinai. Mai whatalo whatu i le nei teime o te tari tonu. Ia o tā pena le tō tele, o tā pena le turu. Ia wanga wenga ma tūlanga fo ia onga le whanau e pēr na masani ai. Ia e leila fo yo na fua iai li tau whanati nati. Ia mata penanga masani i tonu fo yo ainga i maota malawa ia e fa pe fo ia langa mai lunga le la tele ia o taimia nei e tele fo ina mori mawina ia le pisi langa mai ta langa ale le yona se o tato fa me tasi waile ele mele fa mai official vai tap le la fo yo fa imta to asiasi e le tala le tato mtanga venga ma le tato official vai tau. O au su e whelolo le malosi o le savili o le mtau polu po savilia mai se sae. Le o lo ufitia i pia Samoa mai o lo o taoto mamao pia i saute i sifo se vaenga o pia mamao le ea sa fia ile atunu na yaso wa mawai. Tui munga ma savili whātou tau ni sio taimi sa whamawina i ni sio vaenga e a fua mai i awo savili o le mta polu e peo le ta ua. O le malosu savili whātou tau sa whamawina mai a pia ni le aswa nafi o no tolu kilomita i le tula le taimi sa whamawina ai te munga ma mafa a e popo. O nei winga savili ma su o le tau e ono a fia ai lo tātou watunu sa i o ato i le poana nei. E te munga mai ma mafa fo i te munga i liso taimi pua oa ma se e awala i no whanga morulunga lolo vaia no whanga dafta whaala ma lolo si fo i whātau tau savili e nisi o taimi. Mora taimi le tai a wafoi a tā penanga leo tau taima leo whaiwhaiwa o lo o sua le tai li taminei e whātua ato e pēle ele le tai le toi luasa furu minuta i le iwa le tai o nei o na toi te i mai leo le tai le afa le lua i le maune le so o na toi pēle o le tai i le te o le afa le iwa i le poana nei. Ia, o le whamtalanga atoana meri tātou tānga luenga, tātou fisa foi al vai tau, e peo nātou tū whātasia. Ia, ma tāpere ina foi whamtalanga ua maui foi li poti lātou. Ia, mora tātou o tunu e fua iai, ia porkalame whangaso solo. Ia, ma sa o le a tātou te iai le vai tau ti munga. Nga vai peye o le piriota le na le whamai ile vai ngale official vai tau. Ia mai ano ve mai tau ia pelila no winga ia tāsia leo tātou la atu ia ma whātau mua wāt fōri nā masina fōu ia masina a pelila ia te lea ni tau lunga i fōi ia vai tau nei vai tau su ia mārole on sa le lavala e tātou te whaima mōri mawina ia le whaima balase le timu ia o nisi taimi e sulu le la. Ia e se mai ala tau ia turuma mao la iei di tau mawhanawhana ia malisa vaenga o te leo pe rama toa i mtau tia al marulu e pe o Nusila Australia ai vatala fatu ia ma whamalo atu le tātou o tunu me se la tau o lo mawtamai ieti leusa la fianga ya yeti le usa ta amluia ma lo so fu amluia fa be fo e fili maloata Johanne ma tomai manureu ai o kilani Nusila to ava ese a to ava sea so fu amluia fa ta lo fatu mai uta ya mlikasa malotele ya nisi lo o ma tomai mai mai se fo e talinga ya mau malo
il fianga falasi o se foi soi fua manuia ina le fale tolu ia le fianga falasi ia va pe foi trainga mai longa ma la to foi ia va nga masani na motele sala fai il fianga vai loi palauri ta to se ni so ta to fa fianga ma tu ta fitu o ta to telefon
Pawefianga na mai lea bese ale matangi mai se sae alo mali e lo sa alo mali e lo va le tai fo le stofi e la wato se for 5 minuti on tale fitu ma tu tale fitu on tato le diulea ya ma fa fo le tunu e tato telefo le wa sa nia ma tapa na ina e vaenga o telefo e va telefatu le fionga ya suni yose va fualo ma lo so fu manuia ni se lo mai ya ma fa fo mai tato programa fa ngaso solo
o whawhiwhia tu lewa pesere na tama le rosalio, lewa pesere rosalio, na tātou pespesenga whawhiwhianga nei taimi. E na ua toe 5 minuti alo toe na tāle o fitu, ia whamamoi tāle fitu o na whawhamai leo tātou tunu e tātou talafou, ia le fau mai au na ngarurua i ele vaenga o talafou la tau ia ngaruenga tau longo, ia peo na i fo ia vaenga masani. Ya, mai malatu hoi la tere ni se vaenga na whawhamai lu tātou tunu, ia mai le pitola au le vaenga o talafou pe a talafetu. Malatu wa usuru to tele, ba ngai mai to tele la tunu, ia ele ngata le ngai mai le tauranga, ia o onga le whanau, lisi o lewa lewa na matanga wenga o mai atu ilu matu o le o whainga wenga foi le ukamuta kon karate le whainga wenga le ilu mai ihi mauta o le ale mauta fono ia whapea foi ma le ofisa o le whalautusi al fono o le tāngan wenga le fono o le pārmeni ia po le whalautusi o le ofisa o le whalautusi o le fono hao ia le whailata o ngal wenga tele foi le o le no whanga ia po le mauta tapu vai tasi ai ia ma avea foi no whanga tō maula tō o le ofisa o le fono ia po le wanga pa o sa mala kamai le vai atu ai luma i ia la fo le wanga ona minoi di tele o la tō ngā wenga ia mai tele foi o le tele na nisi vai ngā tātou tunu ia po le whaatari lava le taimi foi lele o le turuturinga lava ngā wenga ina ia lava le taimi ia ma whapena foi o na whanga so sola nei taimi wala o le whai matimu e la foi o le lama o se lao fie ia tawai tu whafo pio lau kausulu mai ave le laha pe langa le pupungi mai e ie foi o tātou ofisa wale ma foi o le tumu kala kui le ofisa le i me ofisa o whainga palota ia o le lava ia ngai mai to tele ia whatoa tāle lima ngi waweao au ngai mai le to tele tau tule tuli lava ia maua ia le avanoa ia MFA ona le stala i ofisa o whainga palota ia matu i todo le lola le tumalo ia maua i loa ia lau se lau 5 le tufa ne taimi mai tātou whawhianga nei ia o le tātou le liu lea e sunga e matawai sako mo le vaenga o talfou.
Tala falava o tala fau mai vai whanua. I tala tumua, i le se fulu ma le fitua fe valu se lau lima se fulu lua o tangata o mai i le so ua tau au ina la tau whaamanuianga e tau se lau lima se fulu tala. O whaanawo lo ia o ngā tūlanga lua, mai le lima i le se fulu ma le lua tau sanga e au pito to o tele i lava. O le lipoti la tamai lea le mtanga ruenga o tina amata mai tai a tina e wa fio anga maanga feso tai. I le whaanga solongo le whaama i te ma na fua i lunga o whaamtelanga o ina ale na o le lua se fulu ma le ono i tumalo. O lo o mawhai o na maua la tau whaamaumonga i lunga o le polo kalame. O lo o mata i tū o le sitala mo le a feso soani. Amata mai la se lua se fulu ma le valua Februari. O le a whai e peo na ta ua. Ua wha asafua i eile 2 miliona ono se lau fitu se fulu fitu afe valu se lau ta la. Pe a fua i le matua o le soifua. O whanau i lalo i fole tasi tausanga i o i le wha tausanga. E lua afe lua se lau ono se fulu mo le wha ua maua la tau se leni. E wha afe se lau lua se fulu wha nau ma le limanga le se fulu mo le lua tausanga ua sainia la tau se leni. O whanau o lo i kolisi. Mai le se fulu toluanga le se fulu mo le vadu tausanga. E lua afe wha se lau ono se fulu mo le wha ua maua le ta i se lau lima se fulu ta la. O talavau mai le se fulu iwanga i le lua se fulu mo le wha tausanga. E a whetolu se lau wha se fulu ma le tolu ua maua la tau tupe. Lua se fulu ma le lima anga le tolu se fulu wha tau sanga le mātutua. E a whewaru se lau wha se fulu ma le fitu. Ua tu ia ia la tau se leni. E a wheonu se lau se fulu ma le lua tangata mai le lua lima tau sanga anga le tolu se fulu ma le wha tau sanga. Ua maua fo ia la tau tupe. O le wha se fulu ma le ono anga le ono se fulu wha tau sanga le mātutua. Ua tolu afe se fulu ma le ono i la tau. Ua saini le afe soani. Ma le afe se lau valu se fulu ma le lua. O i lātou ua penisiona, ua mai ua tu iaia lātou vai ngā tupe. O tangata e iaia awhia ngā tau mau le soifua ua maua lātou seleni. E tolu se lau valu se fulu ma le ono. O le taimina i ola o whaata mo e pēa le tufatufanga i tu malo taitasi. Mai a lātou taitasi te si valu miliona. Na maua mai le tausanga wha le tupe le nei e pei o na sainia i le amatanga. O le nei fo i tausanga, lua whelua se fulu ma le ono. E manatu leo lo o wha o ulu i eilinu si pepa le Fiji sana le atunu o fiti, e tala tutusa atunu o uma le Pasifika i le vai utula fona e malu pui pui a itina matamaita i ngā lulue, i le matata wha atusitala ma wha asara lau. A o wha ta wai le vai aso wha awao malo mo tina matamaita i, na wala au lia nisio i la tau e ngā lulue i ofisa wha asara lau i Samoa nei, to atasi mai fiti, wha bea nisi na wha o ngā mai fesa o ta inga wha o na ponei, mai atunu mamao mo sea o onga na ta imu aile la lao le li o malo au whaatasi mo tina matamaitai i Samoa nei. E amana i aile saunga le mua le tu pao tina matamaitai uro o ngā luei mata whaio i whaatusi tala ma whaasara lau. O le whamue na whaia le ofisa au tu mo whaala putuputunga ese malo au whaatasi. O lo itu nei mato, i whalasanga sau ili ai manatu, o itu a inga sa wanga. Ua whao ngā i masini wha te konolosi ma upenga o whaamatalanga i nei o na pō, e a ngā ile le whaalanga ino le tamali anga o tina matamaitai, o le susunga i a Rosi, o se tasi na taula mua i le whaatu ina le polo kalame mo tina matamaitai o fisa whaasara lau fiti, o lo o awaile o ongale nei, mo ni awala fau e fo i a ile whaafita auli i lona tuna u atoa ma le Pasifika. The challenges that we face, not just in Fiji and Samoa, but across the Pacific, okay, it's the same. You know, we are working in newsrooms that have limited resources. You know, there are deadlines to meet. There are young families who also demand of us when we go home. You know, and the changing media landscape. And of course, you know, media owners, you know, there's always the issue of sustainability. You know, how long can we survive doing what we do? But, you know, like we heard again this morning about, you know, the importance of you know, holding government to account, holding powers, you know, to account, and also just educating, you know, the different public that we work in. So I think that remains both a challenge and also an opportunity for newsrooms and media owners in the region. Ile langorongo sua le malo Peritania, na saunua ile a whiunga le komisina maurunga o lea malo ilu tātou atunu u, ile mafua anga tu tau waiuna una ia lea vaenga.
In fact, the UK is firmly committed to advancing the rights and equality of women and girls around the world. While violence against women and girls remains a global emergency, we'll continue to defend progress and partner with others to ensure women and girls can lead, participate and thrive. So promoting gender equality is of course the right thing to do, but it's also fundamental to my government's global objectives. These are to strengthen democracy, enhance peace and security and boost prosperity and trade. So that's why we'll continue to support women and girls to participate equally in public and economic life and stand together with women's rights organisations. O forosanga ma le telu manatu na whelawhai, e aunga lawa i le mautinoa. E le o yeise vaenga i la matia i le soifua, ai o le whaaleanga ina fo i o le tau le leo tina matamaita i o lo o ngā lulua i ngā ruinga i tau whaasara lau, ona o la lato i tūpā, pe ona o la lato wala o wina fo i. E le o lava masini pu e atau a whaapipi i vaenga ese le mautanga singa se tele matutua, e pe ona saunua le awhionga le menesita le mtanga ruinga o le soifua malolo ina, o masini nei o lo o whaalangolango i aile mtanga ruinga atoa ma le mtanga ruinga o leo leo, pe a ia niso esu enga i nisoli ngā tū la whono, e whaatino i le lava vaenga o Samoa, ma whaingo fia e na maua tangata o lo o whaatino winga le tau pulea, e pe ole rima tango vale, whaatupu vevesi, whaala pisi, ma le whaaleanga ino mea tō tino ale mautanga singase, ua tā ue le awhionga i a waa o salumalo o lofipo, i tala whau mai vai whanua, o lo mata i tū umatulanga ia ma whaia le fuafuanga tala whiangai, ina ia saunga le mū le no whanga o lo usuru whai atu iei le atuna u, mō siaki matunga fitinga. Insert. O le whaafita au liwa tele tu sanga o tupu le no whanga le nei, o le taula ia iwa whaapotapatunga tupulanga whaikeni, ma whaalawelawe ina ile file mō potu ta itase o lo tau fia inga singase, ai o le lamatia i fo i soifu o le au whainga ruinga, ma le loa loa le atunu u e uwia le anofuanga whaitele, e le to iaise a wanoa mo ila to e whaia i winga, pe a mautu masini pu ea te ma leo leo le pui puinga, o le saunga le mua tusa, ma le saunanga ale menesita. Talafona mo le nei vaenga le aso manu e tele fuafuanga whenga i ma le atunu u. O na o whaafonga i tātou talafou, hea mo le nei tai au pe o na tāprei na masau ni e sunga mai ta waina i sa kore vaenga o talafou o le tuai pi. Ia anto i whaafonga i pia tāle walu he le tai au nei. Nisi o tātou whaafia fianga mai a tai longo i pule.
Patalo fatu il treno ya mau malo na I fale asiu ia ai va be fo il treno ya mai longa ma tamai na vai loi palauli le usa manu ma le to vai nga masani na le fianga sai pipi e le motele sala fai o le usa vai ia sa va be fo yo na fa malo atu to tele ia o lo mai ma tamai iso se tuli manu le kelope Yo, mai sia o tato upanga masani e lato o tato o tunu o lo mai ia ilunga foi o tato apio folinga ia ma tato por kalame masani o Australia o Amerika ia fa be foi New Zealand tele na tomu ia lo tato o tunu o no ngarwenga ia mai sia la foi disi o lo o fenga ne taimi ia ma tele fenga malolonga ia iso se vaenga ma so se tu o le te lope le was folu male 20 minute ua te nini tu la fitu ma ava tu va fole sulu male la mo tato o fole me fole le potale ono la poksa o matu te mile sa tato sa we le mai fa you want to sanga ia mo tato sa we la ia ka le o la su sulu mai ave le la le ta le ono le ka ya al te mile nei ia ua tale ono la poksa di malama le la ua sabali vale le wati le afal fitu ia te lo foi ua fengai le tino o male pisi masani me se ala ngai mai le taulanga ia ma fa mo foi le tino le amtanga o ta penanga masani inga ruenga ia va pe foi ia o ngal fanau e foi ia o nga me se na tatua o ngai nu ma fio ngai tua ia ma le tele o halo ma whanau o loa ngai mai tono le tāulanga. Ona wa onga e le ngātai la tau e uso mai tua.
ia po nei whanau fo i o alam whanau a o ngai usu mai nuu mafio a ngai tua, ia e se ia o ngai tūranga lua, kolisi, ia marito tere lea ngai mai o na o le tātou vai ngā maurunga lea le NUS, ia po le tātou universite, ia te lea ngai mai le tāulanga, ia ma tumu ai folo tātou o tunu. Ale fo i e mo le mawina, ia o te lea ngai whanau o laua, o tau nuu iei whamalu ianga o le se lauri mas fulta la, tele o i tō malo, ia le whaisa tala noa tueri tātou vai ngā tala fōlu tai au nei, ia o tele a i nā whamtu atu ia nā whamalu ianga i leawa o te tele, e le ngāta i mātua o tangata te tō tasi ai mai se au nei whanau a o ngā lea e sa whaponga iei le whama ite, i le sosuani foile le amata wa o ngā whanau. Ia, watu iei le whaiwa maua i le seleni. Ia, i tau aonga ua le makua le kupe. Ha, malane whapena. Wakua le kupe, le skapa i ki mga oa e anu marse lauri mas fulu le aonga. Ia, e whapena, i tau aona e whaasoa la tau e tū le ato le tamā martina. Ia, whaasoa le leik, a me se avaenga la iti. Ia, avaenga la iti i lalo au whaaditai. Ia mawai fo i e la fuka o lunga le ia 8 ia kamalanga e le a tatu te lo uma e le se meo la ave fo se la uli masfulu ka mai ki le ku da kortinga e fa il fa so ai va manot ia se va na ila to fo de le ma tua se lo fo to te ala ba pisial ne tai mi tau fa nga solonga o tai mi fo i whaatulanga mai e tātou whono whaawhae. Ia e anga e tuale to tele maua la tau whaamanuyanga a ia masaini la tau siaki po la tau seleni na tai se lauli masfulu. Ia wa whape maili tu whaatau whono mal whono whaawhae. Ia o le pitonu ulea o kai au, ia o le nuingo tai au, makua livi lele ia ale si au le mai. Ma kwa fai le yal pe pa ma ya le si o nga taunga le bena se lauli masfulu e le sa ili avanoa ya ma vai se lao le ya ete fa se e tu ai tapa la se lauli masfulu ya malta tu tunu so se vainga so se tu malo ya ma so se fonu fa vai ya o le nganga na o le e fata mo e ia ma fa nga solo ia le foi fa mo la to ia le to tele lo ta to tunu ia e fa pe fo wala ile sila e maka mai fafu po la mai mo mai o inu sila ma mai vai la kupe o ngai ka ngoi sis vai la se la ultima sfulu a wala banga o la kua bo sai ses ia le o le mega le o le sina fa nga fa vai le ia ta le ai se va na va nga laiti fa na laiti foi ia tamarana se insau ma ia tamama tina ia por va foi le la matua ia ta to via la matua e se longa te sau fa me se la to la o nga fafo ia por la to la o nga lu fa va taimi ia ma va nga fa pena e tsawa e sula sunga se mai la por la ke mi sau e tawala ka ofia kol fong fa vai la se la mas fut ya ole foi ngam sumai ta nei tuma ta nei fo tu a chali mangi va va ya ole volta lu mai le sto tele le o mai e sa ilia ku ila se la mas fut wa ta ngale skala ta to official fa ngam palota ma kwa tu mu asoli ia maka mai lava yaso ia le fuar ma neva yaso ia ole to leva no le tu mai ma lo for kom sina ma le tato ofiso finga palot ia wa mai ne tolu masina e ava no ai la to ne ele restala ele o mau le lola ia o mai lo ele stala ia mo mai me fanga solo le ava nga tau ia mal fa mo te anga va ai mo fa mo tu mai la seleni la selauri masful pa pe ya mena le selena tele foi tatu tar no anga le tele taimi ai alo mai la selauri masful e tele palot mi mai mo kai mi ke arwa a tele ku e ko kuli mai o e la veo to no lola ya
o le vaenga na le pisi ai a le tātou atunu le mai mo mai a Samoa ia tunu i fafo ia ma tāpua i mai ia ma karikari mai ki ai kako karikari a io e fai mia fia kari mai o ko ngā po ngusira po Australia ia tantari e kuma ko ni o le ai mo ke wesi ma se lauri ku fanga ma se lauri ma ful ia tantarwai le alfu o lesi kapal se lauri ma ful o lesi ia ai fa malo tātou tunu le fo iwa o tele na usul to tele ia o fanga solo fo ia tu langa masani o ia lu fatoanga ia o ia hanga i mele ofisa inisi o company ma pisidisi fa malo atu fa talo fatu ne taimi a tato se stato fa fianga ia to tali mai fa o tato por kalame fanga solo Fa a petea, tangalo atu lo igoa.
Si ufonga na sunga to ala e teru male a vebesere na le eva mai le motele sala fai hangi mai se matangi hia e momoli e toa lo faanga moli ya ma tulanga e peo na yele ta ape o ta to tunu ya por ta penanga masani ya masanu ringa masani ya mafenga solo inga lo ta to tunu ma le wato tele le lunga le tele hangi mai ta blanga ya me se foi le fanga yo inga la to ia malfanga solongo femlanga inga va mo to lua ila to malanga savai ia mta to savai le fo malanga mai tu manei e ia tale valu to da to le ta to telefo Rosa,
Pawefianga na malisunga ka sala male vai besere na tama le kukama ya bale vai besere kukama ya male pawefianga na pe na lau sirfia foi ya le mea lofa le poto ta ua tele ya mo dai fala ya onga o le ofianga i foi male ta wa mtanga le ya sol fainga malanga fale a onga la top le a onga na wanga ya manuia tele fa mo boila to le fanau ya meso le lango la sua matua mainga ya i tulanga foyo ya i whanau ya onga e mana onga le malo ya ave tamaiti le onga ma fuai foi ya on fasa fual se lau lima se folu e ta pena ai ya le whanau la tau ya ina ya tu ina tu ya onga le amtaga le tau sanga whale a onga tatu ya masina la tau mati ya tatu ya foi le foi ya le onga tono le masina malo fo lau manuia lo tātou tunu, ia te la fōi na
pisi le tele o taimi, pisi ngā albenga, pisi forotanga, ia pisi a onga, e o la foi la tō lae ngā rua i whātoanga, ma kua pisi a, le ei seisi le pisi ni nei lalo langi tele ua tātou iai, le lalo langi mātango fie, ma le lalo langi au le lei, io tele na tala noa uma tangata ua vave le kelfongi ua sawa fol te kololosi, ia po feo te lope lai te kuku mai ai, ia mwhaiani tātou tala noa le teimine nei. A wausula tonu ta ua foi sei puti, ma ngai al vai salo le whakau mai i ngār maketi le i whangalei, ngā sawa i mara vai salo le. Mai wa tasira wa nga le misi le tātou tonu o i maketi whangalei. Ma umai a mo le wha ausi, mo le vai salo, ma wai le ka mafoile le o ke pua, ia me se ala ka mai vai salo fa ausi supoesi o le ate suafai mo mai foi marco pai ko kolaisa ia fa be foi mo ka foi si mo o le afori ngol me si mo ine ha ko le alwar ka manga la mo ka kia so ai mo wai malesi fala fai pula ba sorry o lo le afe ai marketi mai ngai mai fungale tele maluka ya ngai mo wai so se vaenga ya mo wai foi de kalo malu au mar fai ele ya tala le si foi le hai e kunga ko ko si nguki ar kamanga e wa ko kar fulu ale woli ola ma onga mo ko ale leka wa ai le ya lu au mar kalo mar ulu la wo le va au sumaya la u fai fala inga ngan matit a bi so la o te lo se vai nga fo i o tatu tunu ni se vai nga fo i ele fa ta we ya fa ka wela kamale ko goesi ya mar vai salo le u ya inga se ka u ba e ide si la ko kala ya ide si la fa ke ki ko li masu sengi ya ko kala ri masu sengi e fo ide si la wa fa kala sole ide si la wa fa kala ka ko wang e rola i da sa bara sapi wa e pe foi de wa o kaules falainga kaules e va foi de vai salo ma ai ala nei va nga foi de kai kasi ai ma wala se fa ka vai salo e ele vai salo ma foi ma la vai kos ai di si me o ma vai foi si me nga e di makara ya no fa ka wa o le no vai ngavele le mo mia au isi o vai ya ma nga ya foi ya fa ma sangi ka ma ki ya o ngavele le ki e vai da o ko koesi vai salo sua fai ko ko alaisa ko pai ya pe e fa ko nga ya la ka kala ya ukar market tele vai nga la mo vai mo no maruta ya mo vai fai pula mo vai sa salapa mo vai desi ia se vai mai wa le al ma se me foi o le se fa ka blanca kai fai pula ka mam siluki nga fa ka we ia sa lo la ima ka banga fo le ofisa kulo ofisa fa ya mai ia ke eu fia ai ko mai ska ka foi o ofisa re se asa mai ma se tar valu tatu to o telefone pa tar valu
Tele lewa tātou whaawewhianga ia manisi whai o tātou musika mpese senga le tai au nei o la stofi ia mai rawa pesere na tamalia mai whianga sali moa ina ua toe 5 minute o na tāle le wanu malo le usu le tunu wa mata le telo nisi o ngā ruenga ia manisi whai o la wasinga mai se nisi o wha moi moenga se ese ia le whau o usu e le tātou tunu wha pewhoia o ngā whanau mai le tātou wha whianga le nei o na toi wha whongale le tunu e tātou talafau.
Iai pia ma o tau I teimi o puapua ngā ma teimi o whaingata. Tala whalawa o tala whau mai vai whanua. I tala tumua, I le se fulu ma le fitua fe walu se lau lima se fulu lua o tangatai o mai I le so ua tau au ina la tau whaamanuianga tau se lau lima se fulu tala. O whanawa lo ia unga tūlanga lua, mai le lima I le se fulu ma le lua tau sanga e au pito to tile I lava. O le lipoti la ta mai le ale mtanga ruenga o tina amata mai ta I a tina e wa fio anga maanga feso tai. I le whaanga solongo le whaama I te ma na fua I lunga o whaamatelanga o ina ale na o le lua se fulu ma le ono I tumalo. O loo mawhai na maua la tau whaamaumonga I lunga o le polo kalame. O loo mata I tu wale le si tala mo le a feso soani. Amata mai la solua se fulu ma le valua Februari. O le a whai e peo na ta ua. Ua wha sa fua I eile 2 miliona ono se lau fitu se fulu fitu afe valu se lau ta la. Pe a fua I le matu o le soifua. O whanau I lalo I fo le tasi tau sanga I o I le wha tau sanga. E lua afe lua se lau ono se fulu ma le wha ua maua la tau se leni. E wha afe se lau lua se fulu wha whanau ma le lima anga le se fulu ma le lua tau sanga. Ua sainia la tau se leni. O whanau o lo I kolisi. Mai le se fulu tolu anga le se fulu ma le vadu tau sanga. E lua afe wha se lau ono se fulu ma le wha. Ua maua le ta I se lau lima se fulu ta la. O talavau mai le se fulu iwa anga le lua se fulu ma le wha tau sanga. E a whetolu se lau wha se fulu ma le tolu ua maua la tau tupe. Lua se fulu ma le lima anga le tolu se fulu wha tau sanga le mātutua. E a whewaru se lau wha se fulu ma le fitu. Ua tu ia ia la tau se leni. E a wheonu se lau se fulu ma le lua tangata mai le lua lima tau sanga anga le tolu se fulu ma le wha tau sanga. Ua maua fo ia la tau tupe. O le wha se fulu ma le ono anga le ono se fulu wha tau sanga le mātutua. Ua toa tolu afe se fulu ma le ono I la tau. Ua saini le afe so soani. Ma le afe se lau walu se fulu ma le lua. O I la tau ua penisiona. Ua mae atu iaia la tau vai ngā tupe. O tangata e iaia afia ngā tau mau le soifua ua maua la tau seleni. E tolu se lau walu se fulu ma le ono. O le taimina I o lo whaata mo e pea le tufatufanga I tu malo ta itasi. Mai ala tau ta itasi te si walu miliona. Na maua mai le tau sanga wha le tupere nei e pei o na sainia I le amatanga. O le nei fo I tau sanga. Lua whelo se fulu ma le ono. E manatu leo lo o wha o ulu I elinu I si pepa le Fiji sana le atunu o fiti. E talatutusa atunu o uma le Pasifika I le vai utula fono e malu pui pui a itina matamaita I ngā lulue. I le matata wha atusitala ma wha asara lau. Ha o wha ata wai le vai aso wha awao malo mo tina matamaita I. Na wala au lia nisio I la tau e ngā lulue I ofisa wha asara lau I Samoa nei. To atasi mai fiti. Wha bea nisi na wha o ngā mai feso uta inga wha o na ponei. Mai atunu mamao mo sea o onga na taimua ai la lao le li o malo au wha atasi mo tina matamaitai. I Samoa nei. E amana ia ili saunga le mua le tūpao tina matamaitai uro o ngā lue I mata whaio I wha atusitala ma wha asara lau. O le wha mue na whaia I le ofisa au tū mo wha ala putuputunga ese malo au wha atasi. O lo itu nei mato. I wholosanga sau ili ai manatu. O itu a inga sa wanga. Ua wha o ngā ai masini wha te konolosi ma upenga o wha matalanga I nei o na pō. E a ngā ile le wha alanga ino le tamali anga o tina matamaitai. O le susunga I a Rosie.
o se tasi na taula mua i le whaatuina le polo kalame mo tina matamaitai o fisa whaasara lau fiti o lo o awai lea o ongana nei. Moni awala fau e fo ia i le whaafita auli i lona tuna u atoa ma le Pasifika. The challenges that we face, not just in Fiji and Samoa, but across the Pacific, okay, it's the same. You know, we are working in newsrooms that have limited resources. You know, there are deadlines to meet. There are young families who also demand of us when we go home. You know, and the changing media landscape. And of course, you know, media owners, you know, there's always the issue of sustainability. You know, how long can we survive doing what we do? But, you know, like we heard again this morning about, you know, the importance of you know, holding government to account, holding powers, you know, to account, and also just educating, you know, the different public that we work in. So I think that remains both a challenge and also an opportunity for newsrooms and media owners in the region. Ile langolongo sua le malo Peritania, na saunua ile afiunga le komisina maulunga o lea malo ilu tatu atunu u, ile mafo anga du tau waiuna una ia lea vaenga. In fact, the UK is firmly committed to advancing the rights and equality of women and girls around the world. While violence against women and girls remains a global emergency, we'll continue to defend progress and partner with others to ensure women and girls can lead, participate and thrive. So promoting gender equality is of course the right thing to do, but it's also fundamental to my government's global objectives. These are to strengthen democracy, enhance peace and security and boost prosperity and trade. So that's why we'll continue to support women and girls to participate equally in public and economic life and stand together with women's rights organisations. O forasanga ma le telu manatu na whelawhai, e aunga lava i le mautinoa, e le o yeise vaenga i la matia i le soifua, ai o le whaaleanga ina fōi o le tau le leo tina matamaita i o lo o ngā lulua i ngā ruenga i tau whaasara lau, ona o la lato i tūpā, pe ona o la lato wala o wina fōi. E le o lava masini pu e atau a whapipi i vaenga ese le mautanga singa se tele matutua, e pe ona saunua le awhionga le menesita le mtanga ruenga o le soifua malolo ina, o masini nei o lo o whaalangolango i aile mtanga ruenga atua ma le mtanga ruenga o leo leo. Pe a ia niso esu enga i nisoli ngā tūla whono, e whaatino i le lava vaenga o Samoa, ma whaingo fia e una maua tangata o whaatino winga le tau pulea, e pe ule rima tango vale, whaatupu vevesi, whaala pisi, ma le whaaleanga ino mea tōtino ale mautanga singase, ua tā ue le whionga i hawa au au salumalo o lofipo, i tala whau mai vai whanua, o lo mata i tū umatūlanga ia ma whaia le fuafuanga tala whiangai, ina ia saunga le mū le no whanga o lo usuru whai atu i eile atuna u, mō siaki matunga fitinga. Insert. O le whaafita hauli wa tele te usanga o tupu le no whanga le nei, o le taula ia iu whaapotaputunga tupulanga whaikeni, ma whaalawelawe ina ile file mua potu taitasi o lo tau fia inga singase, ai o le lamatia i fo i soifu o le au whinga ruenga, ma le loa loa le atuna u e uwia le ano whanga whaitele. E le to iaise a wanoa mo ila to e whaia i winga, pe a mautu masini pu e ata ma leo leo le pui puinga, o le saunga le mua tusa, ma le saunanga ale menesita. Talafona mo le nei vaenga le aso manui tele fuafuanga o whianga i ma le atuna u. Ia, o le na ua whaafonga lo tātou tunu ni tō nātou tātou talafou, ia be ona sāru ni ama whonga nātou sunga mai tau ina sāko, o le vaenga o talafou o le tō ipi. Ia, e pe ona tuwat se inisi o vaenga mo le sira fia lo tātou tunu, ai mai se inisi o vaenga o tāpera ina, e le vaenga a le pitola au, ia mananga arbenga tau longo a le vaenga o talafou. Mo iwa minute, ua te ale valu, ia ma ua matanga arbenga a leisi vaenga tere o lo tātou tunu.
So wawasianga mai le hawa besere na le tia maa mai le whionga tua mua ina ua mai atua tātou talfou ia molo na tue whaasalawina mai le waenga talfou ia ina ua te ale walu hai whalmanatu taunu uri tō tele ia wale amtanga o la wasinga masani ma whata maswali inga masani o le wala wina o lu tātou waturu ina ia mwhai o na whaawo pea ia le tulanga la tau o le whatinonga o nanga mga ruenga ia maso se matata maso se mata faioi ele ngata I ofisa ma fa fa ngaruenga ia me se fo io lo tatu o tunu e ele tulanga o te tele wala nge e fo ila to la e fe ngai mo malo longa le taimi me se la to le sa nga ru e po io malo fai o faiwa ia malo foi o sai ia va be foi la to lo fata otolia I mai manga se ngase o tino o ai o fata otolia I ngase ele ngata I maota ngase ia va be foi falaefu ma la pulsia I to fanga ia inga ia o atu ele nganga fa malo lo ma le au fa malo lo tato matai sili ai foi o le vai fo mai ia o stulanga mo mia ma o stulanga le tele ia I taulu to maua so fu malosi ia mai lango fo mai fo I mataula sea e tawala to el fa malo lo ngal tatu oli ia o tatu ia I nei vai tau ia ma le nei so I fuanga la to le fo usu ia fa malo atu malo le o sai ile fa ngo fie fo nei mio le usu usu ia so uma ia mataranoa I ngā ruenga ia so uma ia ma mai le fa manu ia ngal tama matua mai la to lo fa ia pere fa I le tapua mo wina le taini tele aina e inisio fa mo nga foi vale foi ta wale malanga mai le tai le balo de sila ia por le mio ni sila
ia Christopher Luxon le tau na tau mai ro tātou tunu ia ma fa pena foi ono fanga solo ia al fa mo la to le talaina ma fa pa ina ro tātou vai no foi le ro tātou market i fa super malo di sila ia sto la ma nei foi la tali malo foi ro tātou tunu ia ele hase simai ma le mo foi le no la to ia o tai o tātou paanga tai o malo lo fai paanga ma lo tātou tunu ia ma hawa no ai foi la to ia te mau ainga la to sosia ia o le lo lo pa penao na fai ma sa mai ati na e lo tātou tunu te le o tau fainga ia ma le telefoi o tātou ia ati na e o le foi e tātou te mo bia ia le tātou fai paanga ma le tātou fa wo atu ia ena ia tātou paanga ia tunu mau ia e pei foi la Nusila ma Australia ma Saina ia pani ia ma le tele o atunu ia o tau sanga o fai paanga ma lo tātou tunu ia fa be foi tātou malo ia o le sira vai ngaulo o mol mawina ia ma le tele la foi vai ngaule mol mo mai lo tātou tunu fai mai ia tātou sui o malo mai fafo asia simai tātou paanga foi o malo mai fafo ia mai latou maua le avanoa e asia simai ai ia e me se altulaga foi le asia simai latou ma mai e asia ma moli mau i le tele o latou tatou atinaʻi e mai ia latou sosoani ia ma vaega uma faapena ia ma faapena i pea o le saga faamautuina ia ma faamausalia i pea ia faiga paaga a lo tātou malo lo tātou atunuu ia ma atunuu fafo ai nei taimi o loo fagasolo le tele o galuega ia e pei ona matai foi lenei taimi tātou seisi tātou faafiafiaga tali mai ia faamaua tātou talanoaga lenei taimi ia o le nai faafiafiaga na nei taimi pei ona poe mau ai foi tātou faafiafiaga e maise o tātou faasalauga masani ia mai le vaipese lenā matautia a vaipese matautia a le tia maa mai le fiaoga o toamua taitoluaina foi mafutaina lo tātou atunuu ia leu taape ona o galuega ia po le foumausu malo foi le olusaʻi le toatele a fai o ngai te ilunga le tele a ngai mele taulanga ia fai malie a fai o lewa e taunu le ofisa ia vai sa wiputi e ka unga mori nei taimi
ia pe kau foi ngā mata nei taimi o tau mai sa trenga ya maui ya sa le ko ngi malo so fo manuia na trenga maui au le lei mai lo la e ia malo sei malo pale lo mo fai si kele ai se kupe li faso malo so fua sale aula fa ta lo fa tu malo le fonga malo le tawa tai wa tau tuaina ole mamalu o tato wa tunu fa fonga mai nei vaenga o le tai au fa talo fa tu fo isa moi la fa fonga anga nei tai au ma tango fie fa timu le va veao ia le woto sulu mai le la ia ai le mafai ia no esele au le kiule lu mole ofisa o komisio fa nga palota nga pasi mai o ia o ke saula le wa la ko o mai fo ilungo le o tele io ia wa taule mafaina o ta vale I le tumu ia wala o tu inga taimi fa pene ia e fa ingoa I stangata fa me o taimi o fata mala ia o fata mala sa tauna faile restala I le taimi na fa nga solo I restala o fa inga palota ia le lauto e filosofi ma ia matinga ina e tu le la va ngale sa alpese va resolveta pe o fiu a cousera o pe fia causa ma la sco ingo ngo mai forma ai le o mai ai nga va ai kwa wa saule lolo ko elanga mai do ia va ai wa ka ku mai sco ke re iso ai no fisa foi ga palo o que no por arca imsa ole totala ia va ko kuringa mai de sto tele foi ia wow kamalanga se nga vivingi ao mo o le kolu va veao ai ala lo idunga sa ungi ka ke le sera lu mas ho le mole me le seleni ia e malole on sai malole tato tunu le on sai ia ne va yaso telefone nai fuanga ole ne va yaso ia ole aso sale ia fa mo tau no mai ele fa nga malanga le pale mio ni sila ia laksen ia tali malo ai fo tato malo ia male tunu le la tau no male sa ia fa ia fo ila sa ninga le wa uman fata o to fo por kala mele tanga luenga pale mia mal kapeneta ia awale fai malanga mai ai tolu aso to e taliu fai nga malanga ile asolua la sus fu mal fitu ia malanga mai la ia sa uninga nai fai ia ole afa pe fo na fa salawina tu sa ole tu AP si ufonga sa mo mal tato wala ata le TV iva wale mai mo le tato watu no ia ile malanga mai fo I mal felo inga mal tato malo ia ole ia le tala ina ia tato marketi le I savalalo ia ai ole vai aso fo ile o mua ia ole vai aso le faata wa ina ole ngangana sa moa ole aso nga fua fo ila ia e tala ina ia le vai aso le ngangana I malifa so o male por kalame ole aso lua ia aso lulu lo mala stofi se e atu I salafai toi fo I mai toi taliu mai loa ia tapunia I le aso faraile o le vai aso fo ia o nai polo kalame na lea e iai mole nava ia so mua ia a o tato polo kalame masani ia o pone pole sa whianga iai le sekta fo ilea pole vai ngama oti o le sio manga le sa whianga I ma le whainga lotu I le mauta talo I vaia na ia le sauni ngā lotu le pōne pō ia o le wha mua lava lea tātou mālo lea ua ave ia le taimile nei ia mo le tātou wa tūlanga whai o tālo sanga ma ana pongi ia wao lea e whea ngai pelau to e ka le sia ma le whanga fulu oi le alu al mol me o le e leni ma le fai ale e lengi ma ke pua ai nga e skai oi longo vinga la o lo ma tuain le fai ale a mi o le tuain nga fai ale nga manga ai pa kwa man kwa mun ava kwa saulo ia ava ku yele me la yele mita fa mai le ai le nga wa ala wa umanga ai le fale sa wai ko kia ole fio mai ole pa mi le tsano ai mau ya te malo no sila e mana ia foi le wale ma wo foi e ni si le la fa e se sua fa ia pe o sa ia pe ia o vai ngana se I mau mai ne tato por kala me ona fa mautino atu ai le se taimi ai o le tulanga umana ia o fia umai to tono la na malanga le fa nga malanga le malanga mai
Ia le la ia fia I male talaina o tato maketi le savalalo wasui ar tatu vai volele I vai ngai. Ma nei ia le matango fia o maketi. Ia ka ua wa ka kara ngo ia o vai ngai o ton ma ta fi ma tuei ma. O fa kwa sa ngai ia ele. Ava volele se me o vante fulu wan Ia o ka sa o ka o ngai ngau ka o me ngai de pia so wa o foi si sa vai volele a kare sa wa o ngai o mai pia o suli manga ko sa ia wa foi fai si mau foi lo to fio angai tua sa la ile ka vai ma ke ya so o isa ai me o pa kolo ma pa mori ia wa foi o aso na ta te usu mal tai au se fe foi nai ia sa le fa ta wal pan keke te mina o ta o ngai vai moso wa ta no le pasi sa wal pasi o ko mai io sa ma to pasi tu ina io sa vali lola ia le tono le o market ia fa ta pepa pan keke wa hui la e wa kuia kameki kenge ki afkasi fo ie moli a kuila ka vale ia o mai lo ka ko ia o fai popole o mai le pas la fai popole mo ku se vai io ngale no ka la le kupen ku mai lo ka mama lo kinga io ko sa vali vali a ku lo pong fa ka waile pankeke lima su sengi ka ke ba o ngai o kole ka lima su sengi nga kai mi oi lusu sengi oi ole manga ia on ka lo le mai ka le on ia on ka lo la ia malo longa vo ile aso ia o ka di folo ka fa sila me ai ke a wale la wa ka fa wo ngele au mau mea ka di folo I fa kala ngoa ia lo ia ma wa lo la ka chips ma la ka mea ai me ai le fa ka canteen wa la lo la au ke le la au ta le lotoa ke le la au paolo I kongo le malaya ia o la ke nge ki fa poko ve pe akale lancho ka malolo ia le la wa kumu o le canteen ai o ka fa ka ngafe lo wa ia ho le wala le se kupe ko el pase se alo el fa ia o ka nga o la ia o ka la kula ia o ka kalkala ngoa malo ia fa lo ka nga nga mo ka lo fa aka ka kala mali ia vele sau le ku mai le ku impan ku mai fangwingu o nga le wa ka kele ma fa fa ka wa Leo langa sa o ka po kala mo le o ana fea le aso mana tua le aso mai langa o tatou ia le la foi bol ma mele tunu la ma kwa mana tua le tunu fo linga o I mele la le o suia ni te ai va ai le na tai mi le ata te mana tua le te le wai la tu le pasi ta milo tu I ai fale o lo tu ai tau o le market e tau le mafai tau le se ava no ta te la ai wai o le pito yuta au tafala wala e fall life o ina me fa tau ile wa vela o market le funga le o me o mana sa I al kasiar me sa kasiar market sa auto va mai so o to ya male ofisa o fa to anga to anga le fa me so I pet mama le sa fa ngal we ngai ranki le sa fa ngal we ngai mi fi po ia ia tera ni se vai nga fo le fo ta o tato tara noanga ia ma tato por kalam fa talo fa samo ia ele ia fa mali ia mau o ia sa ulunga le wala la o wai mai ia on sa eu ka ko ia tau fa I ula ko ia va ia so fa mali mai o le so ona fa sa ina lo sa fa ti mungal va vea ia te le ve ana vai ngala pi to ai le meo le tama vai o le ia o ka manga ono a fa ina I lo sa pe ai malanga mai pe a fe te fa na tinati e me sia sa le ko ya ma ko wai e kele pi onga ma mo meo ngai paku vo ia o ula ia o ma sangia ia o le wala le nge ke ui mai ia so ma le olanga o ma sangia lai me ia paku vo ia ia ku sa la ke sa kuanga o paku o le me ke kami ai kamala fo ile le la ku le rental le fa ko asa mai fa fo pe la fa ko o vai le alu o ka ke ia ko ai mai fa ka ai punga lo lunga pe la alu le long ile high jump fo inga sa o ko pico la fa pena tu sala o ke le o kai mi so e o le fia ke o ke kilo mal fa ka yo ku le wa ku la ko we are over ai mai o fa pe isa afu pa isa o pe ko ai ko pungar ka le high jump fo ia so la ka longa a fede ki o
Ia mea lana, o fau tuanga na. Fai Fai mali. Ah, Fai le mu mai lu sai se ua afa ina i lunga le awal tele. he me stato ia ngai mai fafo Ioi. o ko ia la maria la mole La mole le awala ma tetele awala. Lule a ko. Ia makai se lau mai la e o ai. ia ka ko ia o ko ngas ko inga ngai aso ia ko ia o la fai mako wala simari mo ta I le vaenga foi le masani ona lo fia ele. Ka mare masengo le sa foi ka. I le nga ele sa oi. Salai ke le ko ye so fa noi pe ato ele anga tawa na fai lo wala ali faso. O lo amata nga lo fakula lo su le se wala le o kulo ka wala fa nga. Ya ka kia mai da wala le la fa. Ya. Ma nei ya. Fa tai. La wa maka nga ba ku ngi nga o paketi foi e fai ngau wala ya man mako se laudi mas fulo mako ku malo le ku fa ke no po afe mako mako foi la ke sa ula kumu ange luma ile o le macho fono fa vai ya o mate so male official fono fa vai so o lo fa le male ai le ma se me o ke mala mai al paula le me la ke mi milo mai la ka vale ai o fa pe akul piko yuka o la kumu mai fa kui le lopo nge ku fa ia e lo ala le tala pe a te ua ta viria tu le fale ai fa pe me ola na o la o tu fa wa ia isi afio anga o mato I tu malo la o tu fa o me tu fa io te le na fa no atu me si tu malo fo ie la itita kasi kai bo ia fio ia ya la wa nga kufa mai ya la va ya so ya la o ka fa wi ya te lo si tu malo ya vai la for fa vai su e kai fo ko te fsidi ai ya ma vai mu me na fole le tu wala o fai pure po la kala po afea ya po ya vala au pe fai o le tu I le kiu le lu mo le official commiss ya ole na ole se vai nga ole ya lu ta tu tu ya o vai nga ese o nga wenga o ta penanga le vai tau ole fa nga fulu ya fa pe fulu ta tu wa hanga I to tele ya inga wenga sina tatu fa ve fianga to tele mai ya tau fa yo to tatu proclame ma tlangi na mai
O sta sina o whaawiwhianga mai la wai besele al ta ui o mesina. Ia mana ia sina tala inga mana ia fo sina whautuanga le lei ia mo tātou whenga sola i ma le uso le tunu e maisio awi tā vale ina ia iei pere saunga le mu ma mao fo i ma whaawi tā uli ia ma whaalawe lawe tutupu i runga le ala tele al waile whaata mala o awi tā vale. E le o awi tā vale uma e ia le awi tā vale lei ia e fo le awi tā vale e kua ia e le manga o ai muri longa sa sesi ka ai o le watu whatu i le taringa ya mele longa ya na whakasi mai na i motele tala whai i na i Palauli pailo i Palauli mai se voi whatalo whatu le whionga ia masoe ia por taringa ya vaele ia stasi fo i o tato o whainga renga mau ia lai whatasi atu i tūlanga fo i o wala awa le tua i tina le ainga ia posio le tua ia monu ia tele wha moi moi a me se fo i o tato o tunu ua au te tele ia o ia ile au pong sa ia fa pena foi ona ile nga o le tua mala na fa ma fana ile fa no no ai o nisi o vai ngol tatu o tunu ia o tatu ile de ta mo ta yo ia fa talo fa tu ia mai o mai mata no atu ma Dwayne le tai au la songa fua ia o ile tai au le na so mal fusu anga a chai man ma lo chai ai o so mai foi ma e va au mai la mai foi mai fa pi lai fa pi mai mai o ia na fusu o fa tu le Dwayne e sa o mai wa inga fo ia ma ko Palauli sa kele ele mo le me le mai a fusu fo ile sa fa ele sa ye ko inga o tapsoa fika ia o mai la ia ele fusu uso mai sa alu e ave ka me ki fusu ho ia sa o fusu alu la mai ave ia me o ako ma me o fangu vai ma pe wa vai me ale coach foi le solo le afu pe a o ke me koma mai ele ska me sang ma wa ku me foi pele ia ai ma alu la ma i ko lenginga ka me e alu foi le fa nga me o polo ku i ngonge foi ngai ka mo voi le ku fa ku mo le ngonge nga vele kau ai ku ia mai ia ngala wa ataila ia Dwayne au fa ku o ke soi e sa ola o kale fa ia wa me nga mai sa vai io la lai pe ka ia singa i lo mai vo ia me ka fusu anga ai le fusu o se ku ia se me se upu ai se ku i va penga soli kapolengi ele ai la fa ele i ola ia sko inga ma ia io se al fog isu le fa me mai awa fa mai mai o kama ia le ka wa o fog isu ai ma nei ho i le fusu anga fa ma lo fo le tapo inga le tunu ai mai se le alo le tunu ia chai o petai ai ma ni ho liso ai o lo ile wa umale le fusu anga ai saua ia commentaries ale au fa sala laua aga fa lo kunga ile po walo le po ko maka mai ile news au vai kunga o isole ia ua fai fo i manga ko papalangi fo ile fala po konga vele IPF ia o fai ako la u fai mai ele ka ulia le fusu a chai ile fala po konga le fusu ai mai ele alo ia ile langi ia le afoi ele fala po konga le anga o le IPF wa vai se o le mea le ia ka ko va ku lo wa ia ilunga se si wa ia a ka mo fai ele fai se mea au mai i lalo esa o ile pese vo ingale a misiluki ha mai o sainga a ia ku wa alu ilunga ka ka wa kula ia le ko koso ilunga au ka ko wa ku a ilunga ku koso mai le ke me la koso mai la ko ku ai ia ale la te vai tu liso o le o ke makamaka ku i news at PPC ala sa wele kala ka kan ye Trump fa mai US is not finished yet fa mai ele uma le ngaluenga ale US e ko ku i pe Iran ai fa o le kala ngoanga mo ku skala ai se press conference nga 5 o le White House ai fa pa ai fa le kala ka malo fa mai they lost their air force. Their leaders are gone. My lola, we could do a lot worse. Whoever I ese voia. Ayo wa le wa umantoi fili le ta a Iran ina
maliu ia le latu ta ita ifere ai taula komen ia ko fili ngo ka ia la fili ronga kali ile ta ita itono ira ale la fai merkala Trump e siri akungi si mea makau kia le la fai ele uma ia le ku inga e Amerika o Iran ia pela sanga fai ai fia wale la valua ai ma ko le fa mari to telo la fai tu la fo la to Amerika ole mta upule ole sol tu la fo ia ole tau a sol tu la fo ole fai voi le fai na fai ngo ma se io e ngal kongresi io ia ko e po mo ai mo te ita mai fo ie se la fikus fu ai fsi de quello ku scala ya Trump fa mai e lo se po mo America po mo Iran ka fo ki ka asele wale vanga ola Trump wale vanga ola asele makau kia ile fai mai le siankala Trump says oil prices are a matter of war sorry ia tatou talo sia ia e pe fa ata la fonga ho ile faso ai ka ke va ai male momomo le loto I so I fua ai mai se ava o nai fa nau ia o tamama tina ma tutua a wa le onga ia o nei me o taua ia lunga ita ma ila to o ai fo yo yai pulenga o meu fainga malo ia te tele fa e faia la to manatu ma faia la to ftawa inga ai a faina o mai le so I fua o tangata lautele o atunu nei ia o tava ia tu nei le fe e fo ile ai me se ape a fa longo inga lo sai lingi fo ia wa fo fe ia ko le wai lo o le os fa inga pe ongi misa po o fa me tau fa ton wal mamau ia wanga ia o ko va ia ku lo walanga fo inga I tina fa ma ave la to fa na ia male au malo si dai ka mo e o nai tangata matutua ia no tama fa wala le fa so fa fitai ile tua e pe ia e mo ia e alu ata to fa inga tala matulanga fa pena ai le o ini me fa pe ka ko ka mo e o ngi pomu mangia le file mu asa mo so solo le ya le tu no e matai sa le ya se de ma die wa o le va ia pe yo le tilo na la ngi matato ya Amerika pe ku mati e foi le o male o tulanga foi le o le mauta ave Amerika o le tau singo file mu ia tau la mu al file mu ia saulo ma isala elu o le ngu nga soifua mai me si o file mu ia le wa fa kasile wali ia talo sia le vesi o lo tura I mai e le ngata I le foi taua ia o taua I o Israel o le taua I Ukraine ia mai si a mau ve vesi foi le la ka fo na tau fai po le arme taua le fa umai ia le fo wa tala noa le lalo langi ia I le mata upo Trump lako masalo mafo fa o Trump I fai la fo le ngale mau Ioi. Ia, ole na o tūlanga na le ia se tūlanga fo I lata mai le tau ai e lo fianga I nei ma Amerika, Iran, ma Israelu. Ia ua filosofi mai sia tunu una iai. Ai ole atunu umua le a fo I le file mu ma le tele fo I tatou e malanga ia I tatou tunu. O Dubai mantua au la kapi fo ia o anga I Dubai ta alongai fa nga solo ia o sia tunu una le o tele me o fa le anga ina wa alu ia I pomu ona o le tulanga lava ile a fo iso o tanga I o atunu a lapi ioi ia wa ke I wala vea fo anga ile I fai visa wa tasi o atunu o tele un tama ai ioi ka ke vai a kwai fo le tele tamao ainga ia o la fo ia le wa ku fo mai ia fa de ko la ko ye ka fa le anga ini si o me la ai ole nei tai au ia ole ai tulanga matango fiele tau e mo ia e fai ma palasi nei timunga ia ole ai e wo tso sunu mai foi le la ia matulanga le tau ni tai au fa talo fa tu vainga insinia la wanga ia tu sala fai
Yo e te atu nei lau po e mai ata ilunga o le wafu la ua nga ia tu le va ai whaatino la to ngā luenga i sala whai. Ka maro sefo maruaenga. Yo e, le kamaro chef ia ma vai ma lato taita ia mangele ia ma le vaenga e umo insinia ia manuia le whainga malanga manuia fol mal le ngā luenga i whianga ia i le motele. Ia, ole na, las whama mo le whono alu keri mo, le whono al parmene al po. E to e whaawau nei, ia tau al manga al whono au whai tu la whono le awha le iwa nei le tai au. Le na wha mai ai le tau le sfulmal tasi il po ane po. Ia, ma nei o te loa ele, o te le pia whai o lea, o tau whai wiu ia le tu la whono po le tau wha au while sa, ngā ruenga al parmene, tono winga awha le iwa. Ia, o le tātou li liu lea, ia, wale, tui nātu fo i o ngā renga wha wau al pāre mene. Ia, o nisi a waenga, me le mwhai o whaangaroina i la tau soifua mai nei aso. Tātou i la so se fulua le nei o mati. Ia, a whai o e nei soifua mai le so, ia, whamunuia tere le tua whamunutu ino a soifua maas whanau. Ioi. Awa ina soifua mai le aso se fulua le maasina o mati. Ia, nau sau no atu sa le aula. Ia, e whaamanuia atu le tātou tā lofa Samoa, tātou whaasoa o le tai au. Ia, utou waso soifua. Ia, manuia lava le whaamanatuina utou waso soifua. Ia, whaapopo e le atua nisi tau sanga se tele mo utou le lumanai. Ia, wale tele o ngā luenga tiute ma whaiva ese o wheanga iai. Ia, ele ngata fo ilea, o aso whaamanatuina whaaso. Wa iai la tau la e whaamanatu o la ia aso whaataua ina le soifua i le aso le nei. Aso sfulu lua o mati. Ia, tau ina ia alofangia le atua ia mauani aso fia manuia ma le file e muilo na whaatasi mai. Ai o leo wa vai atu to e sfulu lua minute o na tale o le itu la e iwa. Ia mantua lea o le whaafonga mai pea ma mai mo mai. I le tātou 2AP ia ma le ala ata le TV iwa whapea fo le tātou 2AP Facebook page ia ma le YouTube channel ia o le a whaasalalau ina tu sa awaile te le whono tanga a le pale mene whono awao whai tu la whono i le tai au nei te masani a whao le tu la iwa. Ale ava vai foi tātou musika ia taliu mai wha amai al tātou po kalamil nei tai au. Talo faya oe wa eleilo mai ita Oi ilea ole a o mola yo mafofonga Na masalo wa e musu yata ita
Ia, o sta sina whawhiwhianga mai le hawe besarana le tau i o mea sina, heo tātou iei le tātou borgalame mtalaroanga masani o le whatalofa Samoa. Whatalofa atu le usea Michael. Ia, mafuta mai nā i Nipsila mauita, se usea Michael, maro Michael. Ia, wapea foi le whionga ta Mara Mikaele, good morning. Tau ili, Murianga Tele, Iulio Fuatanga, Maro, Soifua Manuia, wapea foi whatalofa atu le whionga Williamu Telefoa, mai Melbourne i Australia. Teri la tolo mata mai, ia mai mo mai, a me se lo se a Michael, maro Michael, ta maro Michael sorry. Hatalo fatu le sunga ya Michael i nai Christchurch, o Christchurch e la lai ia Michael whaaftai, mafuta mai alofa tele atu, whapea foita ili ulio nai mafuta mai nai Australia. Ia whatalo fatu ma lo lava mo le nei aso, i manato na ua a matau na ngā luenga matiu te o le nei aso i le nai tu o le kelope. Ia manuia ngā luenga matiu te o tautua ma whenga iai ma le mamalu o tātou atunu. Au koe maanga kua kunge i le mele ngofo i New Zealand ia Michael i Faso. Ma koe leo le sko inga ngā o maliu. Halu New Zealand tau lola ia fasilia kulo iai. O whea lau New Zealand kou iai. Whenko iai o New Zealand, kou au kilangi po o Wellingkonge po. Ai ma kua la inga halu lalo Christchurch ko inga pa mai. Tia mako i le ai o lau whaangau o mako a inga e ngofo i lalo ngā ele mangisi o mako a inga i lunga i au kilangi. Hau inga la, inga i whia mai, inga i Christchurch. Ia watalo whātu ia mai ko Christchurch, ma lo lama mole nei tai au. Ai manatu so. Ia langa le ua tāl taime o le tātou tala fau mai i New Zealand. Ile ngana peo tānia mai le walesi whaasalau a New Zealand. Ia se i tātou whaafongafonga atu fo tātou atunu. Ia po o ani tala lata mai o le taua lea whaumi lea o lo o whaia nei vāo atunu te tele o lalolangi. Ia mani mea o tutupu le Pasifika ile nei taime o le vaiaso. Ai manuia tele ngā luenga matiute ma lava singa o whea ngai ma Samoa ile so. Ia maisi o le alo atu o le pāle mene ma malu o Samoa ile na whono tanga wha wau nei aso. Ia manuia ia ngā luenga matiute ma le whanau ia. O ngā manuia fo le tiute wha wau whaso. E ile nei aso. Ia ai whaso i fua ia mo le nei taimi. Naro, ia o na taringa mausisi i pe o na hei fo le tātou porkalame o le whatalofa Samoa. Wale ala uso le tinu, hia ma le tau mwhainga wa matai fo i tiute mga luenga. Talia tala mai le tio fa va malo le sila ya fa be fo i tātou porkalame talia fo i ma taime tu na toe tātou fa salunga ya wa ngā luenga ma le fono uso Samoa.